We're giving me the fáilte rove is Jahancho, agus Spórt a Tíchi Cahara, agus Mhic Shigiúir beo hugah ó Inniskeen, chundí Winnehan anseo, Fáhanne an Darna, Cluiche Leathcheannais a Caoin, Mhic Shigiúir agus Mhic Shigiúir, leis an Cibhlanseo idir Ollscoil Mhá Nuad agus Ollscoil Uladh. Agus Díire Mhic Shigiúir Conall Ínta Jackar agus an Gí ag séidiú Tráchtaire na Páirc anseo, Duine Amsire anseo in Inniskeen agus na himróí an muir an Páirc agus a gurí January den Cluiche seo. Is tá córcha Riffin Cluiche an me sé Golarái nónach méo agus an réiteoir Paul Falún an mui ar a Páirc anseo bra lu han Conall a hóis agus bheith cinse gurú an Páirc imethe ré le gol. Mar sinnde na frinne agus iad tugadúin anseo níos luúthe anseo ag toseacht le Ollscoil Mhá Nuad agus cían burg is tí mar chúlbaire far Caldara Acusan an lína Landcool Tom Mórn far chundí Kilwantain Tom McPhillips chundí Winnehain atá mar Landcoolí agus ran burg atá in san Conall a caithú gansaí iver a cahar. Paddy McDermott ag toseacht in san lína lachúil a caithú gansaí iver a cuaig agus far a bhí mar captain le chundí Líise faoi fiche Sean Green ag caithú gansaí iver a sé tíb leis and we are in skihan Daniel Skihil far are in debut Sigerson le chundí na hirdhí in fiche a trí. Alarna Páirc, Luke Cillian agus far Ínta Umrteach ar fad Imrin le ras Caoin, Colin Walsh a caithú gansaí iver a ní. Kevin O'Sullivan a fuair a híana trí in san Commerdas Gadí seo and we a caithú gansaí iver a jai agus iver a híon jeig Sian O'Sullivan far ela as chundí Caldara. Sean Leach a Críitníon an lína Leathcheannais agus Ahrús Tontasa Caoin an seo an achna iver fiche dá Cítóníd ag teachtastea in áid dara Céirwin far Childara far a bhí Ínta Main san Commerdas Gadí seo a dá a híon jeig fáilte agasan in san Commerdas Gadí seo cailún se all war ach Cítóníl ag teachtastea sé sin buntáiste Wain na gohfuil sé híon Ínta Main agus abalta ag teachtastea in áid dara Céirwin. Owen Friend far arin debut Sigerson le chundí na mí am lína caithú gansaí iver a cahar jeig agus a críicnú le ruaí cinsile i caithú gansaí iver a cuaig jeig far eile ó chundí na mí agus éisian in san lína Leathcheannais. Mar sinnde Ollscoil Uladh agus well neart ahraithe hart agus iad ag deanú bogadí ar ivrithe ar an irin le tuiseacht is tí ins na cúil le far as Dia Conall ní bhúnan ruaí McGeehan an lína Landcool mar tá tugadúine caithú gansaí iver a sé sin Ran McGill, agus Steve Morlan Cooley at Ronan Boyle ever at 3. Far na Maya as in Tyrone, Steve Donaghy in Salina Landcool, agus ever a shock and we hear in Skihan na Padder Og Machartan far Ergel Kieran agus Tyrone. Is T in San Aj ever a sé at ever a hinjek sin Ronan McCaffrey agus a Creeknu far Fermanach far at Golgamoy Emlina Leshan Condi Josh Largo Ellis. Alarna Páirc Ashin McCann ever ní agus Ben McCann caithú gansaí ever jai far Wallia Steele agus Chundí Gera. Kieran Daly far Tríleach agus Tyrone caithú gansaí ever a 3 jeg at in Sanina Leathcheannais. Agus in sin Charlie Diamond ag caithú gansaí iver a hácht agus a tuiseacht in áid iver a híon jeig. Conor Cush ag críicnú an lína Leathcheannais. Agus well achrú ínta Fáhanne Ollscoil Uladh na ghfuil Dara Canavan ag caithú gansaí iver a seach jeig agus ag gimmert in san Cornell agus é ré le gol an seo an nacht agus Leathcheannais atá Landskill, Landscórna agus abaltach mar tá nál Lochlan far Gera and we an sin ar imil na Carnaga agus a críicnú le deara her Dara sé sin ruaí ag caithú gansaí iver a cúig in san Cornell leala. Lína Leathcheannais agus tosí ar fad as Ollscoil Uladh bra abalta agus anscór na fáilte Acusan in san Commerdas Gadí seo. Éadsan is dá ré na coitianta ag teachtastea hiag an Cluiche Leathcheannais seo agus a handaine ag toirt anseans Acusan Golarái agus níos fuide in san Commerdas na dúir searnáid atá an na áid in san Cluiche Leathcheannais in san teachtain seo thugainn. Mar sinnde na frinne ar a Páirc agus éad January agus I géirí iad híana hacrú istea ag na Conallathe a tan seo in Inniskeen. Slua is dóthe bra réasanta ag teachtastea hiag an seastain an seo. Agus well an tal leo mar gur féidir lá fa teachtastea an seo áitiúil foscú agus buntáiste mar sin ag na himróí na go bhfuil foscú ar an taobh seo den Páirc áitiúil an seastain. Simil galore, Bishop Gay Shalava Conall, agus Bedger Torch Fui na Jeshna ar an Thief shot and Fark, na Torch Fui na Jeshna is here an Thief Ella den Fark. Ach, an Grishin, a West Bra Ladger, agus Emrahos, Chonacher Urkursi Kahaidahe. And Kikama, agus na Kulbairi, Rim Gihan, a West Fui Rude, Ollscoil Uladh, agus Kian Burke. Margiana, Fáhanne Ollscoil Mhá Nuad, ar nói Shelf na leithreide ón Kikama a bheits fíor chábhachta den da ar an agus iad a géirí sin a chinsú a nacht.
Simul galore, Ollscoil Uladh iad réile gol an seo ach Ollscoil Mhá Nuad sásta Golarai agus nanan serai leis an cheusú sacasan agus a géirí ahan momentse huama as go dtí go dosíon an cluiche agus imrúí a chunneil ché agus lúfar agus an sinú deanta acu Paul Falún i géirí túsachar le cluichí an seo agus le cursaí an seo agus ar nói Béimmuid i críicnú le cursaí an ácht mar be an breise an má tá siad í agus cicanna airga ina dhé sin mar an cluiche Canis le bheith an chéadín seo thugaín agus sin bartaí fá chunne trálí agus éadsan a tá mar ásta don chomartas imlíana an cluiche canis an sin agus well an dá ar an seo ag dúil le áidehainte a maihan sin meas féidir. Marshinde agus na ferne a golastea seasim Virginia agus taphaint le haid ó an na bhíanaan seo in Inniskeen. Marshinde muid réile gol an seo in Inniskeen an seo in san cluiche Leathcheannais an seo Mhic Shigiúir chun dúis agus áitiúinte má in san cluiche canis Mhic Shigiúir agus na himróí Ollscoil Mhá Nuad ag fanna le chéile bomteile chun na tróratha dearnatha sin a amsú ó iad minic banisteúir sacasan agus bras ásta rih an cluiche seo in ainiún an buile sin go bhfuil dara Caoin i mí ach híon a bhí gra an sin cíonéal le teachtaiste ina áid far ínta comasa le teachtaiste agus an áid sin a líú agus well níl nearthair a dúirt sé gáirtaithe ag tarlú an tam seo bliana agus imróí denú Jean Chréanáil caiitú bheith ag dúil le sin ar nói na rólanna seo ag túsan cluiche charbheith táhachta céta gol na rólanna a ghlacu is dóithe Tom McPhillips a golastea agus be séasnig go súla cenal ar duine de bhirt witir í Cheannahhain a testí in san lína a lean tosaí agus be sin symbol galore na matchup sin ag túsan cluiche cursaí seolta an seo ag Paul Falún caiteiste agus capú den Sky deanta sin na Lána Páirc ó Áisín McCann Áisín fear na grúige fada ó ceile chlachar agus díire chun tús an ainiún is táithe gíigh séidir trasna na Páirca Ollscoil Uladh go trasna na Páirca leis duine a bhain fága is teachan sin Rimon na Carnaga ácasan agus an céadé sin Rui Canavan Shelavail Astrid go dtí an tíhheile den Páirc agus Josh Lager Alice far at ínta ag teacht chun tosaí leis an léithróid an Lewis Egerson léithróid Astrid ran McGillan sin ré an sin de Rui Canavan né cathua maithaige deanta go mhaith agus ar nói Master Foscailte atá Ollscoil Mhá Nuad ag go bhfumaite agus duine ar gine is tíon sin tíomhhíir an daithir a chuig go bhfumaite neart spás is tí Áisín McCann a ní ástrú is teach go dtíam na Carnaga agus Ollscoil Uladh sásta sealamh a ghlacu trasna na Páirc an seo Ben McCarn far bhaile stíl Jess Egerson an clúdbeire ar nói an sin Rui McGeehan an fásta ach seán cé Jess acu luas a chur leis agus é bhagu is deachan tosaíonn sin go Lachlan tá go mhaith na deire líana stoppan sé agus siisme deachan sin McCaffrey agus trasna McCarn tíisian sin go bhfuil McGill an in san spás agus a gurí brúhan tosaí McGill Smuintí fadú de bommate bháin ach ré mí ar chlé agasan an léithróid caiteiste ag an cóineil sin ach ifrithe an do Mhá Nuad agus gan teagháiletathe nó lámh curtha ar Ollscoil Uladh in san céad dá bommate sásta liganstóibh sealamh a bheith acu inis brúfríd an lár McCaffrey clagan sios ach sin gramú ínta ag teachtaiste an sin óin fréin deanta go mhaith ag sealamh go fáil ag Ollscoil Uladh
Conall is acu. Fiú Feic na bhór couple of bombachig catch amach Peter McCartan agus Anish tá siad istí agus Sean Cantor and bhfuil ná Lachlan brasas de torchfuoine hiireachtaí ach an céiríireacht Golama agus ar fórí acu agus Simma glór Ollscoil Uladh sin Shelf Conall acu agus gan móran de teagháil deantain sin ar chorbaí ag Ollscoil Mhá Nuad an ciceamach garage tógaí an sin ag Cian Páirc agus Shelf fáilte an céad uair san cluiche ag Luke Cillian deanta go mhaith ag agus Cillian Chorach aige Teachtas deag Colin Walsh sin agus caiise seo a chachaill se maihan sin títú an sin an gaí agus an nearthain ag teitmin seo in Inniskeen Tá móran Anish ahan duine ar chúl na leithreide ag Ollscoil Uladh agus iad I geirí na chúl a chasan agus gan liginste Ollscoil Mhá Nuad breisiú frídin seo isce an sin agus neart isce ar an drumclán seo Amsir Fiarolg le ceúir thríthe nuasach na himróí ag tuairtfuí agus tuigeann siad an dúis atong áit ag Leathcheannais córna bheith higar deis an céiríireacht Sian O'Sullivan an cin sin seoltas Sian O'Sullivan agus Curtha Mhá Hegasan agus an cin seo ar fórí agus bhfuil bhíonna galóir is dóithe an gíag séidir is deachan balla sin agus bhí sé gurí sin a hóis agus bhín seastan an seo an chuidir mód an fáscúin seo in Inniskeen agus me na himróí ábalta sin a hóis be gurí lá sé simú gankar sin agus is muintú siar ar an cluiche bhíonna de deire agus tíróin agus deir seachtaine agus na caníalathe mar a bhí agus na seansan a bhí ag tíróin agus gan iad ábalta sin a hóis deanta go fíorhhail ar na Páirc an sin a gaisi McCann sin capú agus ruúthiríonnta deanta agasan I gurí é chuiriste dro Alice agus Lachlan catcha má go Rory Canavan ar an jaasóg I gurí seo chuiriste an céad scóir an cluiche agus búla sé an cúile tagann sé má Actual Conor Cushon the near Ganye Inniskeen san Conall a hían agus Paddy McDermott Caoin is an rá seo Cushig brúhan tosaí agus ag jontú catcha má heige agus ínta Jackar an sin de Ben McCarran an ag teanta go mhaig McCarran hané a Conall tíbhtí de Páirc martha agus tá Peter McCartan ar an tíbheile den Páirc má tá Rún McCaffrey ábalta é amsú agus de sin teanta go mhaige McCartan is far Ergol Kieran who Brufried Janta go mhaige agus a rístelle in san Conall Kierna is a bhí Rory Canavan leis an deis seo churtha agus in cion sin Janta go fíorhhaid agus crítinithe an trastan in sin ag far Ergol Kieran agus tíróin Peter McCartan. Kick him out tógaí in sin ag Ollscoil Mhá Nuad agus Buggy go gasta acu agus Sean Leach Janta go mhaith agus an churtha tosaí Conall acu agus Shelf Conall a gáil siar nes atá siad a drá Lárna Páirc a ríist Everhead trasna Lárna Páirc acu agus Inis an Lewis ag Jack Fried agus an ruthir ag teachtó Colin Walsh chur a pás amach a drá Rory Kinsella agus ligann siad an iarach seo na sé ábalta Shelf a ghlacu agus drachá an sin ach seo deis ag Ollscoil Uladh brúamach go gasta mas féidir lofa agus Largo Ellis tána cosa agasan dean si go mhaith an leithróide chuiriste a drá Charlie Diamond agus Spásar an tíbheile agus sin ag brúchan tosaí a tá Rona McCaffrey cai sé obair dhéanú a ríist fáin si Dara Canavan inis agus áit tuigeann si go mhaith áit bhfuil na cúlaíonn seo in Inniskeen agus an cion sin tóiste go fíorhhaid ag Dara Canavan agus crítinithe go slacbar aige den darna scór an seo de Ollscoil Uladh. Cian Páirc ag seo a thugad go gasta mas féidir agus a gimpí ar Kevin O'Sullivan bogús deachan san spásach scéhalann sin ar fáil agus Ollscoil Uladh titim siar agus sásta ligann seoid Shelf a ghlacu an ciceamach agus caithí Ollscoil Mhá Nuad níos mó dhéanamh den Shelf seo Rory Kinsella inis Kinsella gurí spás a cruthú dá híon cai sé scíthal amsú a ríist far a chuir tús leis an Cluiche seo Sean Green Walsh i gurí Lewis a chur leis ón fréan in teachtamachas an lína lean tosaí ag feimnú hart fan 10 a 5 agus deisig Paddy McDermott
Chid mal tríla galore trasna na Páirc an seo agus níl mór an de réna acu brisú fríd agus sin pás Cluiche deanta go scíhalliste ach arás éis go McDermott Frían an muoinis Shella Vegason McDermott arist na himmorí cearna ar an leithróid agus McDermott deanta go maihan Shella Conall Tarán Burke an mui ar an sciahan agus insan Caoin an leis tuairthaí fan íar seo Master Úl bhí na hóirí cinsala agus citeganach mé mar sin deanta go fíorhaithe gurí cinsala agus cooling galanta fáte aige an céad scór agus an scór sin a bhí dí ar Ollscoil Mhá Nuad tháinig a hacrú iste insan Cluiche Leathcheannais seo agus fáte gifir a cúd gurí cinsala. Well, Ceiste tán in san wachsa Tráchtaire an seo a más na réisiúirí ar fad an stíon seo na céim balla a tan gíigh séidú mar tí bhhain den fág tá sé go fíorrásna agus an seo faoin teastan is tó hin nachhfuil sé ar choláidir is mar atá sé ar an tíomhheile den Páirc. Cic amach agus tíúin sin ag crochuin san dhear agus Jackar na himróí ach níl Jackar bí ag ná lochan teach agus an ciún sin amsú. Mark Toki aige agus rís Charlie Diamond tuairt réig teach tan tosaí Shella is a Graham McGill Diamond rís agus dra fásan sin agus deanta go maiid ag Ollscoil Mhá Nuad éhain agus an isis mas féidir lá a brisú agus a rís tínta Jackar ar na himróí Shella Conall agus teagúil ar bí tíúin sin Gymrishin Chema agus Gadagan Chema has na lawa with the Ian Chagwell physical janta Leishan Leroger Horby to Kieran Daly for Triliak Queen Shaston and Ish Largo Ellis Pieces Killer Doy on Spórt Ollscoil Suastá Hien Gary Brufried Larna Parka Tashianish August McGill agus Nyard Spórt as Cor McGill Ollscoil Uladh Janu Balachas Jack Conor Cushinish agus Ruhari and their Janta and Chinnig McCaffrey Brufried agus pass Curhas Jahan Chinnock Jackar Shella Conall ar East Cush agus Near Shaw Curhas Jah agus Creighton Higgis Lackwer Conor Cush agus Co-Emerson Sky Hinchin agus Cushin Chin Leishinir the Creeknu agus an Glúiseach Fried an Nar and Differ agus a Doscoil and Spásan Chin agus Cush on International Cart Hunchin a Creeknu and 3 Funchin Shaw Ollscoil Uladh. Kick him out, ain't the fat engine, oh, he and Burke, if you able to didn't be a fickle ma. As well. This Leroation Keku Jackar has attached here in Rory, Ian Marta, agus and Shelvshin Kurhama. On kick Lena agus Ollscoil Mhá Nuad Tugan Amalish Leroy Janta Gamoin Shella Conall and Shin Ig Tom Morn McPhillips on Huntakiacht a Horde Shugas and Lan Cooley at Shella Horches Ja the Kevin O'Sullivan agus O'Sullivan Leshin Iraq Shaw agus Shin Cullingdon Sky and Shin Kevin O'Sullivan agus Rachella Ollscoil Mhá Nuad Matashad Ableton Spása Amshu Tan Tossi Aku Calvin O'Sullivan and Shin Ruhan Tossi Jante Tom McPhillips agus pass Cluiche agus O'Sullivan agus galore Spása ege agus Rishalla and Gishin Toshti go fear why agasin Markaji Larna Parker reached agus Shelf Winche Ollscoil Mhá Nuad and Shin Nishoy the Brishu on Tossi, Jesh Alaf on your score, Miss Fedger Lofa, because co score Amshu, you get a cool badger, Jesh agus Grammar Chartas Jags, Rickens like Tijimontalo, Laugh Corhalesh, Dorn Corhalesh, Agus he had a co score and show, Agus and Ruher Janta Guri Kinsel of Freechin, Bomachin, he make a Jesh cool on Sliding Shea, Agus Janet and Rod Clishik, Jerry Dorn Corhalesh, Agus and Cooley in the Glackwood Jerry and Lay.
mar sin chóscóir atá siad le ballí frídin céad le Mhic Shigiúir heile a dro lá na Páirc agus a rístal a buinte ag Ollscoil Mhá Nuad idir teanna go maiú hío léthróid briste agus Jesse Calvin Sullivan a ríist páscar ha dro Luke Killian agus Luke Killian an Ketog agus Shulta Isja agus Bugan Shit Puinche Hantosi Culin Hantosi Inish Ollscoil Mhá Nuad in a couple of brisú ail a Larna Páirc agus well and Mhic Shigiúir sin ó Ray McGeehan Bear Big swinna for sin mar níl sé gibrú man ar chun sé Isja an sin go Larna Páirc Chin sé ríist fada go Larna Páirc Arts in air agus Jan an Ollscoil Uladh go maihan sin agus Ben McCarn an cyn sin a winch sin a bhí year and ye couple of kin a chailún sin a Larna Páirc Kieran Daly Ollscoil Mhá Nuad Puinche Hantosi iad a bheith bras asta sin mar Máirtín Shellivans an céad leathan seo ag Ollscoil Uladh Jason is Kieran Daly a ríist Shultas Jahega agus Tá mé Janice Sung piece of skilled in sky and Jen Rory Canavan Hunchin a Ficus Susak. Nishi Apple Shellivile, Hanuk Washin Shin and Counter Jake Chuntus Ja, Higiri a Fiku and Cluiche the wine. Hak free in an ish. Hankazongacha Wilshe as D and a Yahian. Lehroj Cliiche Jagaji and Lar, Agus a Rishella, Anna Hutch Pass and Joy Ollscoil Mhá Nuad, Agus Tom Moore, Bruham Tussi. Higiri Pass Eiler Ashmas Fedger. Gramu Cliiche Chactas Ja Ollscoil Uladh agus Kinselag Chuntu Hart Shelavínta Conyaku Mas Fedger Bruce Ja Uladh Jana Gamoy on an Spórt a Gridjim agus Janta Gamoy ag Mhá Nuad agus Colin Walsh Passínta Curthas Ja Handro Lena Land Tussy and sin agus Chuntu and Kidog and Ishta Shean O'Sullivan agus her Ristella core scored in Sky Shean O'Sullivan agus Bugat Ja Funche Hunt Tussy Well, the Ollscoil Mhá Nuad in ye sacrus ja Rud Bogdans and Cluiche agus in ye Bugu Hunt Tussy agus Eidson and Lava Nuachtar Aku and Passail sin and Spása that she ramshu Trasna and Daihid a Kuig sin agus sin an Cluiche Cliiche sin is the heart for Imolna Carnaga agus sin Jana Gamoy Dive Leithroid Rish go Larna Páirc Darnacion Buinche sin a Ollscoil Uladh Ronan McCaffrey Shultas Jahadro Dara Canavan Piece of skiller Doyen Chin Hunt Winch agus Birch agus an Ruga an Virch of East Nasala Curhas Jahag Lehroj Kiga and Naireas Jahadro Rory Canavan agus Nifeshi Buicha Shin Mar Jacker Shin a Winch Ihe Marata agus Freean a Reached Anna Warjanteg Freean agus and a Lahian agus Saston Lehroj Jumper Hunt Hussy Paddy McDermott ag Janu na Meder and Shin agus an ish Jesh ag free and Erin Ketog agus scored and Skyhin Shin o an friend and we Erin Ketog are a team shot and Fark Queen Shaston agus Culin Ella Galt a Fatchin Shin ag Ollscoil Mhá Nuad. Well, Freean a rinne Damaster fad Sasta and Gian Ober Janu Sheer and Ya Segihian Umper Hunt Tussy ach Le bheith anrach na himraí atá ag tío leis agus ag deanna na rúthan tosaí ag tuairt na réine a dhéanaan an defer fad nar tuisí gurí an léithróid a bhogu agus tána réine sin ar fáil nar tuisí ag bugan hon tosaí leis an léithróid a rihan ama agus well Caoin na maithisa orthú trí fointe han tosaí an seo agus muid beagnach a fiche bommite in san céad lechan seo Jacker a bhfuil bontáiste na gíthe leo in san céad le mar tíú an tíhharad an fág Brad Nation in the Hearn agus ag séú trasna na Páirc ar fad Cbí Shellivin is Ollscoil Uladh agus Spás ag Fosco Suastáibh Leithroid Galt a Curtia Oisin McCann agus ag Gerald Chagwell leis a gan Shelliv agus Chinche Moff a Honja kick a Daihid a Cuig agus well Cliiche galore an Leithroid a bhí Curthas Jahad Dro McCann agus an Rúthar a bhí Jant agus an Larna Páirc far Harvey Ackley ar fad agus well tá sé sna glúnta agus an Jarher Leathcheannais agus Conall Fir agus Tiernan ar nói a chaid Ganzi a chunde le fadan lá le Tyrone agus Conall Fásta agus Conall a thug Corn agus Bunvic Higer le Coliste Uire mel farste sin gur éon rud cean céarna dhéanam mas féidir Dúchláin all war in ish agus Ollscoil Mhá Nuad trí fointe han tosaí Jeis in ish
Chuntus Jahanshin Dara Canavan August well. Neil Luck Takiak the Ollscoil Mhá Nuad Sastilishin, Jershid Group Barrack Kevin Tokiak, Paul Falloon and Shin, Guru Chagwell, R. Jantan Shin, the Dara Canavan. Agus Canavan a Gleru, and lads rock the Tagason, agus a Gideon Ruga, a Cossentori Chak, this ja. Kuncho Kurhustja, Agus Crin, Haran Trasnan, Iguri Canavan, Agus. Ray Curtus, Le Contas Sigerson, the Hiha knocked, Bishigiri Curlishin, Och Buncha Inson Commertus Gajishaw, Nyart Clehi, Le Grin Shatney and Uas, Ig the Hemroy Eder Conde, Shoulder Magalarna Park, Gushin Kickamot and Kate Sky Hokian Bork, Gus Chat Hunt Tossi Ianto Shin O'Sullivan. O'Sullivan, Kurhamakaji Kinsella, Kinsella Rish, Gazigiri Chuntuasja. Mas Fedger les Janta Gamoy agus Yele Kirkoliach a Woolu agus Kalche Gajer agus Anober Jantan Chin O'Kieran Daly agus Sheer Cushinson Chin Sasta Shelva Glaco Risto Charlie Diamond Lachlan agus Lachlan a bhí Cuan a fé Piesa Akanish Muscle Chest Henson Eric Shaw Bruhan Tossi agus Chagwell Cusha and Shin agus well and Cossentor Ara Guru Chagwell Cossa agus Tashma Idra Hien agus Rui Canavan a Golhan Tossi agus Ran Burke of Conall Sula and Shin Rui Canavan agus Gerhudini Gershin and Cluiche Tata Rui Canavan Hun Corpsega a Chur Esti agus Nacossa Hot Tossi and Cossentor agus Eda Chactama agus Nero and Darna Reyes to Paul Falloon on Kexir of Ronu agus a Horch to Ollscoil Uladh. Ruri agus Giri and Kinshaw a Lubus cha le Takik na Gihe mas Fedger agus an Kinshaw na Weir Gunker Akela agus Crin agus Janta Gamoy Ruri Canavan and Shin Toshti Gamoy Hega agus Inniskeen Coolin Idern Fernia and Shaw Acht one the goal Ensign Kedla agus Rhino Canilha Maratashid and Shaw Clehe Bra and Shaw Ensign Clehe Lacana Shaw agus an luck taki up the buin sultasi here Maratha and could just mo better so walla agus Chini go agus Cossa and Arja and Shaw going free and agus an over Janta against and Kiedla Bishigiri Shaw Wogu Gagasta Janta Colin Walsh vi Jack Fried's Larna Parka Jeshella Ig Ollscoil Mhá Nuad agus Kevin O'Sullivan Dridge agus and Dorishin Dridge the Galadger and Shin agus Anober Ruri Canavan agus well mas Fedger Owen Fianna Yanu is Fedger Ruri Canavan Yanu Foster agus An Cushin Shin Giri Shin Fegus An Skill and Shin O'Canavan on later Shin Winch agus a Horch past and Sky and Shin agus Largo Ellis her file Catcha Makaji and Tiv Allen Fark agus Shinacha will Jackarty Shelfa Conall and Tiv Chin and Fark Acha will Conall agus and Giawad Nis Ladra Inish Ollscoil Uladh agus pass into Jantan Shin Lachlan and Jack Freeze Larna Park at Chagwell Kutchak Lachlan go foil a goal now Lachlan Nish and Ira Shaw Shoulders Chag is cool Fwatcha Ignal Lachlan agus cool her doi Fwatcha on over her doi Janta Ignal Lachlan ag Brewfridge past and Sky Curha is Jahaga Cossin Hori Chak this Jahar can Ladrock the Viagason Han Gullerai gan Titchum agus an Ira Shin a Creeknut on Cade Cool Inson Cade Lachan Shaw Ollscoil Mhá Nuad a bheits mí hásta bh dúda sin mar ar fiar tréimhse bhí an lehanú achtar acu agus an cúil sin de Ollscoil Uladh an é tréimhse mai imratha bhuathu agus coppla coilín an sin ó Ruri Canavan a charangiad is teap ó hío scórna an seo Ollscoil Mhá Nuad Janta Gamoy an sin ag Sean Green ag Birch na sala air Tom McPhillips an sin hon é ag glanú suas mar atá Tom Moran Mór na gumper na leithroide an Tossi agus a Giri Dara Canavan a Woolu tan é Lanwinch Sean Green a ríist Paddy McDermott ag towards Radog Bert Hart an sin é gimpí goró na láha a Hart agus é ag bogu an Tossi Paul Flúni Giri ar na himraí golar ai leis agus an ish Ran Burke Shelf Roada a dear unlocked fécana agus is dóithe Grimmin sin Chonachar an Borchach agus Shelf Cailche aige Far fuair
an chúil an sin ag teanú obair an sin ag teacht chun takeíocht a thuirt is tí más na gosantóirí an sin agus bhfuil si gur sos a ghlacu agus anna le haran sin neart spás an seo agus Ollscoil Uladh I gurí brisú se sin léráid charbh Michael is agus Canavan ag chontú is rothú ballaháin agus ballahala agus na cosantóirí ag Ulster Mac Phillips gurí ag ridim is Canavan faníireacht agus blocáil leabhlocáil deantar ach fáilte ríist ag díali is níireacht agus blocáil a ríist agus le coppla bommate nuas well Ollscoil Mhá Nuad agus an tá leo nar gheall siad scór eile an sin ach spás agus Uladh ag teanú onsaí tíomhháin spás agus de sin is cinsile is cinsile ag chontú is an cosint ar fad a Paddy McDermott leis níireacht seo ar an kitach agus níireacht a ríist ag far a fuair an cúil far chun gar ná Loughlin an blocáil agus íireacht a churas chun é a chorás don íireacht sin a bhí seolta is agus well níl mór an chuthir fóríl ag an dair an seo in san céad le agus chluthe charbh táit na bhachan seo in Inniskeen a han duine le coppla cóta ar a leid orthú agus coppla hata agus éan san seastan an seo chun fada amach a ríist ó me gíhinn go lárna Páirc agus well láha chutha leis an sin ó Conall Jackar Shellavile ón cic amach fada sin a lárna Páirc a nacht Ollscoil Uladh brúchan tosí a ríist agus Ciaran Daly neart Shella fáite agasan Hína cúig ag Ollscoil Uladh agus sé fuinte ag Ollscoil Mhá Nuad agus Ollscoil Uladh géirí é a bhógús teanníos congraí mas féidir Ollscoil Mhá Nuad sásta go leor leis an cosinte a deanta acu an sin agus caithí Uladh gul siar agus ram gil tús a curla rudí a ríist Steve Donaghy agus é curtha is Ben McCarran far bhaile stíl agus chun gara deanta go maiid agus píos a skill ar dóid chun é Ollscoil suas dá híon agus a géirí rudaí a chrórú an sin tugaí is donna chéile ná Loughlin McCarran a ríist san Conall gurí rud a cruthú san spásín de cún sin mas féidir tá Ciaran Daly is tí a codú leis Ciaran Daly a gurí cosa chuir síos agus brúchan tosí deanta go maiid ag an dálachan sin Charlie Diamond Má ríis go lárna Páirc agus a tuiseach do ríis san spáis sin a McGill agus a gurí go leis híon spásan is just cór ruí Canavan mas féidir é chuirte deanta Canavan a gurí chontú deanta go maiid aige agus ag teach fríd in is agus Conall Cusher fáil má tuis gurí an pás a thuirt agus iireachta isteach agus iireachta in is ag Ben McCarran ó búla McCarran an cúile tagan teama a ríist agus bhil ní roin a crud a bhhainar in sin aige agus ag tuairt fhí iireacht sin an angatha scrisú ach bhfuil sé an trasna agus well in is caithí Paul Falún gáil heag a fóca don céad aim beidir in san cluiche Leathcheannais seo agus well stopú cliste go leir an sin a lárna Páirc agus Ollscoil Mhá Nuad ag brisú amach a gasta agus chuann sé mhuil de cuasaí Ollscoil Uladh bheits brás ásta le sin mar bhí rudí fáscailte ar chúil dóibh agus Ollscoil Uladh le rins bommantí deim momentteach momentte nuas agus an lehanúach ar acuún san cluiche seach freigra an seo Ollscoil Mhá Nuad agus é seolta is agus curtha thar an trasná agus sin puintse den chéad scaihann sin ó Ollscoil Mhá Nuad agus bhfuil sin a bhí díortha Tom Moore an sin far Kilwantain leis sin iireach sin agus well é atá bhharca dara Canavan agus simú go leor chuir sin Canavan ar na cosa Jerry agus mór an sásta agus ablateach tan tosaí amach go lárna Páirc agus láha curtha leis ach go ríist eile slairninn sé amachchas na láha céarna Sean Green an sin agus deanta go maiid crógacht ag teachtas agus deir sé híon gurú teagháil míide letha an sin Kevin O'Sullivan Geary Guller I leis Green ar ais ar na cosa Jeisig mór na ríist agus caithí dara Canavan go leis agus é a bhharcail agus an léithráid ínta sláin an sin agus na himróí ag gurí na láha chuir leis Ranburg agus puinte adrathú an seo agus muidí dridimastra I dro le hama an seo mas féidir le Ollscoil Mhá Nuad créitnú
le Colleen Ella Bishop Brass Asta agus Eden Minach mar couple Irakton sin agus Jesh for honey cool ig Ollscoil Uladh can Jarna sin o Ben McCarn o Woolen Trasnan ach Piesa mai Immerhan Shaw Ollscoil Mhá Nuad agus Éidir an Doras Ollscoil Curhama Idro Luke Killian expointje for the Piesa wine Ollscoil Uladh Toast galore Ohio na Costa Killian reached and Irak sin Curhesja agus nes go man pass no Irak to be on Jesh for honey cool mas feder chunto usja agus in Shelva go on fein Shilem ana cushion shin Janta Ollscoil Uladh giri stop a Curlesh chunto agus in Irak the Glaku a Carish Shelf Connie and shin ig Ollscoil Mhá Nuad ig Jeru draw Irak the Jack this Jahan shin Keith O'Neill a hug for Irak the Jeru and cool by Rory McGeehan be able to Shelva Glaku and ish mas feder the Ollscoil Uladh Brisho Mata Oshi McCann Steve Lesh Hean and yard Spoas Dara Canavan Clagan Sheas Sugas a Giri Go Lesh Hean Canavan Nation Irak Shaw Canavan a torch for Irak Agus Shotish Ja a Maher 4 Agus well Oshi McCann and Shin a Gimpy Katigan that to pass to sa Vimeon and Spoas Agus well Kahin Kesh Kiernan Her Can a goal a staggle Lorna Parka reached as well North and Oberjanta ig Farlar Parka and Shin because Nerna Gwan Shin Jesh being frustrated has on Ag Dara Canavan Agus inform Ianta Chamlena the Chiron Agus the Ollscoil Uladh Kyle Shin Agus Shell of Kyle Shin ig Ollscoil Mhá Nuad Hugan Jesta McGill Hugalama Agus Ben McCarran because Inta Moy Kieran Daly on Shelva Conall and Scarch in St Shaston and Shaw and the Kevin the Grim Agus Janta Gamoyaga Steve Donaghy it's McCarran reached as well the Buena Story and Ran Shaw the Lano and Chirai Huntu Hart Agus Chuntu Hart and Chin Agus G Halwo Agus Rory Kinsella Achroch and Chin Agus Leche Gamoyaga Agus Jesh reached ig Ollscoil Mhá Nuad Agus na Tussie Bruhan Tussie McDermott agus an cushion shin ig O'Daly agus mas fedger lofa agus Keith O'Neill chuntu was her and Kit and shin agus liach fall and shin Erson agus chuntu Bomacha Dam Kutchev jaw ig Jeru and Kedla agus na Hemry Gollesh and Kedla ain't attaching of her fad and Dusha Tunner Noy na Atchinson Cluiche Canish Jeshella ig Largo Ellis Dinja Sheenche agus Tom McPhillips at the Cluiche and Shin the Ollscoil Mhá Nuad Dr. McCaffrey and Bruhan Tussie agus Dinja Gimpy her na Hemroy Hantakiak to Horchstone as Fedger now Lachlan and Lewis and Yetitcham agus Chitu and Chinnery Corha and Kieran O'Daly laughs in air go to the Rudder Crew and Spoas agus Medamata Faka O'Daly reached agus Ruher Janta Gafir Way agus and Tanal Lachlan Tivas Tida Mas Fedger and pass a horch shell of Connie agus and agus Tugan Chef on Irak Jaw agus an Irak Shin Curhas Ja agus Ama for real agus a Hienachar Lavanarja of Yigi Ruddy a Crew agus Hug Chef and Jesh and Shin and we are a Tivlina agus Ellen in the year or Fad and Shin Paul Floon Jarhin Galigi Shed and Kikama Shaw agus Guguri Shed in the Fernia is Ja when you cup and tay and Shaw Eglia Ham and Shaw and Inniskeen where they rud on agus Ruddy Honey at a house Rish Shin Janta Gafir Wyatt Connor Cush and Shin the Larna Park Cush a chacked on Tossie agus past and Sky Tugga and Shin the Rory Canavan ain't the Cluiche Fad Tosh Gamoyaga or Caravan and Junction and Nias Jad or Ben McCarran agus and Ruher Janta Fleets Narla Parker Ig McCarran agus well Paul Floon Sas Danish and Adog Heju agus Lichtenstein Fernia Gullish Chahancho the Brisho Hogalan Shaw Ig La Hama agus well Kedla ain't attached of her Fad and Shaw in Inniskeen the Hemrory Ig Torch Fui agus her Chaspundus Pala File doing and Shaw Andra Hiha agus Canilaha Mar at Tugamagina Sus agus the Hemrory Gullish Cha Marshinda Ollscoil Uladh at Huntossi Le Culina Wine Cool agus Cook Funche Facha Augustin Ollscoil Mhá Nuad Le Shop Bunche Bemajarash Inye and Sus Lish and Darnalia.
Han agus in san Conall an leis tuairthaí fan íar seo Master Úl bhíonna hóirí cinsala agus citeige na mé mar sin deanta go fíor waithe gurí cinsala agus cooling galant a fáin caffrey brúfríd agus pás chorthas deachan sin ach Jackar se le Conall ar íist cos agus níor seo chorthas de agus crínthe agus lachúir a Conor cos. Ní shelf a hórteiste de Kevin O'Sullivan agus O'Sullivan leis an íar seo agus sin cooling den skyhin sin agus cóscóir amsú I ggurí cool Badger Jesh agus gramú Tráchtaire agus ruí cinsla tiidir talú láh chutha leis Dorn chutha leis agus iad a cóscóir an seo agus breiste agus Jesh Calvin Sullivan a ríist Pascar Hamadro Luke Kellyan agus Luke Kellyan ar an cetág agus seoltas de agus bogan siad pointe antas Paddy McDermott ag deanú na méidir an sin agus an isis Jesh ag fríon ar an cetág agus scórt an skyhin sin ó an fríon an mí ar an cetág agus pás ionta deantan sin ag Lachlan tá Jack Fries Larna Páirc a Chagwell Cutseach Lachlan go fáile gol ná Lachlan is an íar seo seoltas de agus cool fáite ag ná Lachlan an pass a hort agus iireachtas de agus iireachta is ag Ben McCarran ó Bull McCarran an cúile tagan teama moment nuas agus an lehanúach ar acuún san Cluiche seach fragra an seo Ollscoil Mhá Nuad agus ag seoltas de agus curtha thar an trasná agus sin Canavan leis an íireach seo Canavan a toirtrí íireachta agus seoltas de a maithar fóríl agus well á sin McCann sin a gimpí catigan
Míle fáilte rómh arás an seo go Inniskeen Mhic agus Mhic Beo thugamh ar Spórt TG Cahar ar YouTube agus an darna cluiche Leathcheannais i gcóin Mhic Shigiúir agus na firne ag teachta má as na seomla féistis agus a gala maithar an fart an darna leach anseo agus well ní aon fios ar na canéalathe anseo agus muide gan gama ar chuirsaí agus an drochaíthe anseo in Inniskeen ach in ainiún sin an a chéad leach anseo agus an taispint is pella ón dá ar anseo Ollscoil Uladh agus Caoin Hontosaí an is sig tús an darna leatha anseo Ollscoil Mhá Nuad seach buinte fáilte agus an tréimhse maithe imirtha acu in san céad le agus well an teachtacht a bheits acu na leanúint réile sin coppla teis ag Ollscoil Uladh fá honne cool ach an cool cinena sin ag teacht uibhir a cethir déag ná Lachlan sin tríomte is fihe in san céad le agus an cool fáilte agus an coppla iirecht eile an sin acu sin ú Ben McCarran agus chun a bhfuil an trasna a hana go má iirecht eile a deachí má ar fóréil agus well iad san ag deanna go maiid agus Caoin Hontosaí agus fáilte ar na Páirc a Gáisiún McCann ruúthar ar dóid deanta Gáisiún McCann éigeí brú Hontosaí Mhá Nuad ag deanna go maiid an stoppa leis an ruúthar teantaí an séiste ar an cétág agus é 3 metr as na Gáisiún McCann agus Caoin galanta fáilte agus an tíre an caihuaiste agus Ollscoil Uladh a bheits Har a bheith sásta lei sin agus lucht cileachlachar agus tíreón a bheits ínta sásta mar sin Caoin den céadscaith fáilte an sin ag Gáisiún McCann. Chur am maith ríist agus teagháil an sin agus deanta fáilte an sin ag Ollscoil Mhá Nuad. Tráchtaire agus íon tíomh an Páirc agus bé an dair na géirí sealamh a bhógar a hiúil an tíomh sin den Páirc agus an gí ag teacht agus ionta láidir agus níos láidir agus an tíomh eile. Uladh deanta go maiid is deach ag an Conall sin be gur é bhógu Mamas féidir. Sealamh coní acu gur é rothlú hard ag brúfrí de ríis. A tá sílan Ben McCarran agus teagháil deanta leis an citág agus sin seolta is deach agus trasna agus an darna fuinte an sin agus scóir den Sky fáilte ag Ben McCarran. Agus well tíbas tíad a chopla bomba sin Ollscoil Uladh in iad híana bhógu 3 Caoin Hontosaí an teo barna beg fáscail sin is idir na firne brúir a cic amach íon Páirc le gol fada leis agus a handinne Ollscoil Uladh ag brú suasar an cic amach agus sin ag deanna go maiid dóibh mar Ben McCarran agus sin a fáilte sin canmhan in is agus sin dara agus an get é skill atá go bhirte agus an bhéabalta titim ar glúin amháin agus teacht a ráist agus go fáid sealamh acu McCarran ar éist darna leat an Sky agus an gotí seo Lachlan so teantú is tea ar an deasóg agus bhil titin sé tea agus cían Páirc dí le go máile sin ach tána cosantóirí faoi bhrúin sin agus Paddy McDermott caiisiad bhínta cuamáile sin agus teagháil láidir deanta sin agus Peter Óg McCartney ag teachtas teag go láidir Ollscoil Mhá Nuad agus Ollscoil Uladh chur anbhrú orthú agus iad gurí an léthráide brú má fríd na láha caiisiad sinneanú agus ar fiche catharan sin Jim Fitzpatrick a hanagus teachan sin agus cai sé bhí níos fearr agus níos crinne óhiú na pásna de an táhair an sin gur chuine sé tealamhanis Luke Cillian scéal Dinne ar gine is tí ar imime na carnaga a gurí an léthráide brúiste Brian O'Halloran Dinne teachtar a far chumhaid agus pés a skillar dói agus fríon ag chontú agus ag glúbú is tea agus ag trid ar an tíomh eile an farcpaine an léthráide agus well na muir tíomh líon ar an gúil sin buinte ag Ollscoil Uladh agus chéan siad fada leis agus den neart spás an sin mas féidir le Peter Ógan chun seo ardú agus teanta go maiid aige anna chosan sin ó Ollscoil Mhá Nuad an sealamh eile ráist agus ag deanna ruúthar fríd lár na Páirc an is Jackar na himrói agus ar Kevin O'Sullivan sealamh a Conall
Luke Killian fáil arís agus Killian a teacht. Agus a gurí an pás amsú mas féidir nó ghlacú leis an iarach teo agus cin seoltas te agus ar fór éil agus tá hén céad iarach acu teacht agus a brúhan tosaí an san darna leachan seo. Agus Ollscoil Mhá Nuad arja halóir. Ollscoil Uladh boghan tosaí le trí fan agus ceann ionta fada an sin géan ón Culbaire a chur an ná Lachlan han tosaí. Lachlan agus an spás a gascoil siús as a chóir an sin Conall Cush leis Lachlan an Grattan sé an iarach tugad sé pás agus tean an Culbaire cían but ionta an maithir fad an teacht amach an sin a leo agus sin an saoil agus peidir saoil a chuní an Ollscoil Mhá Nuad in san cluiche seo mar bhí an deis glór an sin ag ná Lachlan agus peidir a cheistú híon catuigean ar thug sé faoin iarach den áit an pás a thuirt mar a rinn sé agus Conall Cush tíomh leis seach cabbí Ollscoil Uladh agus inis cai siadsan an cosint dhéanú Mhá Nuad agus Mhá Nuad a bheits brasáasta an sin na deise sin is de ins na cúil mar is dóithe go méid an cluiche hart a marrad go deithe. Kinsella bhí ionta hin san céad le seolta is de agus pás Crin tugaí is de agus den darna thuairnis tá sé tógaí an sin ag Fitzpatrick agus Anna Cushin a ríist ag Ollscoil Uladh agus tá móran agus móran a bheits a goiste ag leor a réiteúra tá mé ag deanú agus Paul Falún an íon teagháil ard sin agus Steve Donaghy fear na maithe a ddíróin ag teacht amach an céad carta buí agus santas a sin leis íon carta buí thugad an sin. Agus Steve Donaghy abalta leanún se rá fáirt a golden innealtaracht in Ollscoil Uladh agus pás agus tíú an tactic is léir sin is an darna leatha ag Ollscoil Uladh legan just largo elas agus tógaí agasan iad ag brúfríd agus sealamh cailse agus caithí Mhá Nuad teacht amach agus scór amsú inis in san darna leat an sealamh acu teacht fríd lár na parca inis atá scéal pás tugaí is deachan sin de sean Leach Janta go an sealamh a chuineal an áit agus Bertistí agus tean Leach deala go fíorhhaithin sin an cicsíir sin a winch de Ollscoil Mhá Nuad agus sin gotíad an freigra agus an spragu a dí orthú in san darna leathan seo. Má coppla íoríonn sin Ollscoil Uladh léithroid agus pás fada tuga agus de Birch fága an tosaí águsan agus an spás sin ar an dá hío na dearatha canmhan an sin. Cicsíir seo táhachta do Mhá Nuad inis. Fríon leis an iarnacht agus fríon atá crin agus an cúlín amsí aige agus athrú eile fáinne Ollscoil Mhá Nuad agus den na scíthal ag teacht amach agus ina háidte an Brazil ag teacht is teafar uhaile agus go ddíireach an sin an largo eile sa feiceú suas agus a rís eile caiisiid an cic amach fada seo ó me gíhanna leo mar tá sin éagáil fada leis na coppla cin dearna má go lár na parca agus Lachlan a ríist agus Caoin Mhá Nuad rud a dhéanamh faduide agus deanta go maith ag an lean chulaí ag teacht amach agus sin léite go fíorhhaith aige Mhá Nuad inis agus Fitzpatrick seoltas teach Fitzpatrick agus gúil an ionta deanta an sin ag sean Leach i géirí agus an darna thuair tá sin níos stop a chuir le Leach ag teacht an tosaí fear na hír bhí agus faoi gáin is Leach ag teacht an tosaí agus stop chutha leis agus ní bheith iad minic sásta faduide sin sealamh go fáil acu Colin Walsh an leancúlaí Tomach Felix ag teacht an tosaí agus rinn an lína leancúil an damastíag teacht an tosaí in san céad le Tom Moore agus Mick Phillips agus i ggéirí an ar cíarna dhéanú inis ahan duine is tí an leathaháin den Páirc agus imróí crinní an tíomh seo den Páirc inis Leach a ríist Leach i géirí teanú is deachar an cidóg bhfuil cidóg aige Gé rúga chur na cosantóirí agus an comhaimstin Sky agus ag dearú an sin Kevin O'Sullivan agus pásan sin ganar arc agus
Shelf tugi arashta Ollscoil Uladh Brisio Mala Lewis Doc Cresta and Shaw Darragh agus Schultas Jahidro Largo Wells Tana Cosa agus an Lewis Agason agus Steen Chin Goleshi and Largo Wells Gary Torchman near Shaw Bull Che na Cooley agus Chenche Mahar 4 agus Anna chance Ristel Ollscoil Uladh past in Sky Jante Canavan is Jahidro Largo Wells agus is Lear reached Kishi Giri Spas a Horch de Largo Wells Tana Cosa Agason agus Legenstall Golas Ja agus Onti Janu and Spashin Ja Fuintje Adrahu Ollscoil Mhá Nuad agus Colina Weinshin Inson Darnell on Kicksir Fatja Akusen Score Aladi Yurhu McDermott and Ish agus Luke Killian on Hontakiak the Horchda Change the Star Galar Byra reached Actual Sean Green and Yebrew Fried agus Walsh agus Tugger Hewell agus Copley Irianish Goal past Jerna Tulka agus Brunta Rash agus Shelf Tuggy Rash Ollscoil Uladh take Brisio Mhá agus Charlie Diamond agus and Spas and Ishat has core Rory Canavan Agiri and Kinshaw Hogalins and Cornell in Slarnu was Jack Chunta was Jack Canavan Giri Spas a crew Dahian agus Shulta Maha Conall agus well ain't the toast her father agus Barrick Spas Barrick Dama agus Drohirat Igijeru and Chin Conall agus híana bheits míhasta faú de sin mar bhí a bhád níos mó ama agasan agus lágéireachta go Jerry agus Sean Lewis ó sína Sullivan ag teachtas te a fríonna géirí agus a gimpí ar churas Jahidro in muna carnaga Fitzpatrick i Chunta was Jah Glagan Chias agus géirí Chunta was Jah Richard an Cadog agus a glúbú Hart an Shaw agus a Creicnú an Iarach sin agus an Gluiseach sin farach ar tús leis na sin ó Sullivan agus Mhá Nuad siar haráist beo in san Cluiche seo ríist. Shulta Maharíist agus Cion Fada Drá Lárna Páirc agus Cion agus an Iarach sin Briste buinte ag Mhá Nuad aríist mar a bhíonn san céad lá beidir is go bheiceann muid tréimhse agus tréimhse imar thúthú agus an lábhan uachtar acu agus caiisiid an air do bhainte maithas an tréimhse sin agus is féidir mar an Contarchon agus Ollscoil Uladh Brisio Mhá ar an tíbhheile den Páirc agus an Spas agus an Fashion sin acu ach an cóimirt agus an obair frinne den Skythe Ollscoil Mhá Nuad agus an Kinshaw Schultas Jah Fitzpatrick a Giri Lubas Jah agus Curtha Mahar 4 tá si de glacu na deisne agus ag toirt faoin na seansna ón tíobh seo den Páirc agus tá sin céalhar mar níl ládraach na gíthe Irilca Hulka ar an tíobh seo den Páirc agus mar tá an tíobh eile agus simú go leor na tróirithe híos fuin an seo maidir leis a cacamá agus mo gíthe na Giri hóis agus well chin sé Cion sin tógaí is gur ha mag a Gire Jega Bhuilann sin nach Ollscoil Uladh Jana go mhaith leis an Shelf a Chonne Teachtan tosaí is Charlie Diamond I dro McGill agus an Spas sin ag Ollscoil Suas agus Mhá Nuad in dhéon Spas a thuirtá McGill leis níor seo an citáach agus sin cean heile Curtha Mhá agus well Ollscoil Uladh an céistú na hiarachtaí seo ar fad tá ní go amach ar 4 Conall Conor Cushin sin Conall Ran McGill Conall Lachlan ar fad na hiarachtaí seo agus an Cluiche Leathcheannais bí súann si sin fuinneamh agus momentum amachchas fuinne nar tíú iarachtaí gáil amach ar 4 agus caithí Ollscoil Mhá Nuad buntáistí winchas na hiarachtaí seo ar gáil ar 4 agus sin deanta go fíorhhaid acu Shelf Briste Amsú agus Fitzpatrick a teachtas te go láidir ach brú chuthir amach ar 4 Largo Ellis Far bhí a gimmert go fíorhhaid le chun Armana agus stop chutha leis an Gluiseach sin hon tosaí Conall Walsh teacht hon tosaí agus buile láidir agus well is dá higar sin Péal agus Cornvic higar builí agus Péal ínta fisiciúil le feicáil in san commarta seo agus is dá higar sin an clú agus caiile air nó líon Culdoras leis an immert Ben Cairn agus just na súla an sin agus é Giri ar na tosaí bogu hon tosaí ar
Giri Hutch Gagasta, the Mrul Grusher file. Lachlan is the Canavan is the McCarn Gold Torch when Irak Shaw, Dahid Mather, Onachul Lucas. Aristala, Kayan Kesh the Hog Katiga, Narrow Dinner Be a Boguti with the Yucas Katiga. Gerglakshe when Irak into Hul Vienna Shin. Dahid a good Mather Onachul. Puncha Adrahu. Arist Mhá Nuad, Crinu Thief Shot and Fark, Actual Fosco one. In Argyle Arna Park, Jantica Mayako reached, Agus Fitzpatrick and Darna Hurag chacked him up. Aston Sklukish Lesson Lehrudge. Spassane, Shugas Free and Giri, Echor, Jamas Fetcher, Lav Lockal, Jantin Chin, Jantica Moy, Ronan the Wheel, Ronan Boyle. And Chagwell Agus Lawakar, Lesson Lehrudge, Agus Milk Carn and Shin. Agus Charlie Diamond. Ahar Car, Levy Gimmerch, Le Ollscoil Uladh. Leigh Hart van Ollscoil. Agus Le Balaha. Curhus Jaharisht, August Canavan Chuntu, August Nakita and Skillish, and August and Ladrock to Canavan, August Paul Faluna Gligenstaw, August Liav Lockile, Birches the Harter Canavan, Crinny Harter, Gay Stopper Harlesh, a piece of skill this guy through a bull jag and Shin, August a Shoulder Mark of McCarran, August Shaw, Oberton, Sky Janta, Ollscoil Mhá Nuad, and Girian Spas, August a Gridgem, Oberton, Sky Janta, Aku, Ollscoil Uladh, Avru, Sheer, Risht, Gaji and Lena Dahir Kuig, August. And I'm going to earn a J. Jerry at Town Cushion Shin, Ach. That should be all air, August. Token, Fernia, Funya, Vastni Hirtish in their Tahandania Gobber, Gajian, Marata, Mhá Nuad, Fuilaher, Nyart, Shalav, August Jeshna, and Ollscoil Uladh, August Agadinia, Shaw, Ben, McCarn, August Chuntu is chat, Shalav, Fatchagaristics, Munifudu, the Bombachit, Toki Rashka Lachlan. Lachlan and Ketdog and Tam Shaw, Lachlan Lesh and Irak Shaw, Huggis. Aristala, the Golamahar Yashuggis are 4E, Luggis. The Jeshnishan of E. Ollscoil Mhá Nuad, Ensign Kedla, on Thief Shot and Fark, Jinach, as a Furshit, Nascorna or Fad, Ensign Kedla, Neil Ollscoil Uladh, Gabomachi, Abel the Shinianu. August Soon Shin, Funya, Vamahas, Nefernia, Naravakantun, the Jeshnishan of Golamah or 4E. Simugalo and Kikamaha reached Ollscoil Mhá Nuad, Ianta Ohio, na Kikamaha Huggis Janta reached, come Fear Wyaku, Bullia Ladger, a Chak, the Chan Chin, August, well, Ben Tower, Rona McCaffrey, now Paul Faluna Giri, Shinu Sigerson and St. Lower, Rudna Will. Well, Durchmich got Rud physical at all and Shaw. Safel, Gornvik Higger. Agus is Arlie Ata and Shaw and Inniskeen and Auckland and Leathcheannais Shaw Agus Nefernia Giri Acha Winchama and Leathcheannais Agus Ollscoil Cahar Wally Cleag Fanak Doiv Ak Ollscoil Uladh and Agus Jesh Aku Agus Jesh Glor where Chak Friedrich now Lachlan to Takiak their file Agus Shin Dara Canavan the Chuntu is Jack Hig Rochluin Kem Wine Agus and Irak Shin Creetney Har and Trasna Agasin Agus Aristala Boyle on Agus Ollscoil Uladh Brishu Friedgen Shin and Lewis Shinataku and Abeltank Shinataku as Corner Cool Agus Dara Canavan Me Creek New and Jeshin. Yeah, when she added her Shelvery, Ollscoil Mhá Nuad, the Steel Arna Park. Kajira Kaishid. A Creek New Scorna, Fitzpatrick reached the Jana Gafir Why, Agus Brew Friedrich reached the Colin Walsh, Schultes, Jagus, and scored in Sky and Ishig Walsh, Agus, Cooling Gaunt of Watch Agason, Agus, Brishu Friedrich Arna Park. Well, to Rudwine Kinchef for the Ollscoil Mhá Nuad and Spirit, Agus and Cree, Agus and Mishnach, Ata, Egan Ollscoil, Agus, Eganir and Kierna, Ahanur, Kesh Toki, Ollscoil Uladh, Agus Eric Chak, Ton Tossi, Mhá Nuad. Ik bunch na Kikanama, Lehrudge Briston Shin, Agus ik Chak Ton Tossi. Jeshin Ishig Ollscoil Uladh, Agus in Glushuk and Sky and Shin. O Kieran Daly, Agus past, then Ked Sky, Schultes, Chan Shin, Agus, and Cool Byron and Shin Kian Burke, Agus. Well, and Tau Leshig Jerry, Kivlin Sherdoy ST Shin, and the Rui Canavan of Ifaga Shin, Agus Tom Morn. True Brishu Mahanish to Ollscoil Mhá Nuad. Ja, wie as a Doyego Vishid in St. Cleha Canish, Gajerna, Agus Giri and Achin, a Winch Maharicht, Lena Misfedger. Shin and Dur Shaton, Ik Gerald Nihihan Shaw.
in Inniskeen. And Varna is Lou Adruhu inish. Shell of Connie and Chin, agus Connie Gamoy and Chin, and Tom McPhillips. Argel Glor Bishop Giri, Wogo Mahas and Tivshin and Fark, agus Caoin Ako. Agus Nive, Yidden Minixasta for Dudishin. Ahan, P.S. Shelva, Haravelu, Coran Chagas, Ollscoil Uladh. Botun, agus Mancog, Janta and Shinnock, Wincher Ash and Shinnock, Rodan McCaffrey, Appleton, Mancog, Sagahi and Glanasus. Steve Donaghy. Spasinish, Neil Dinja Wine is the August Tom McPhillips on Leathcheannais or Father Fad. August well, Kaitu Ardwallow, Hodge, the Ollscoil Mhá Nuad. Should go Ganya and Shaw. Fagan Chase Spasser Cool, August Oluwagiri and Spashin, August Nabunta Shishin, Aglaku, August Chito reached, Yet a Brishu Freed, Connor Kosh, August Kosh Janagomoy, Ladra the Koshak, Anna Koshin Shin. Anna Costinger Fad and Shin, Koshik Chart Freed, a Costin Hori Manudik, Shasu and Arja and Shin, because of course stop Blair, Shuggers ain't a sass, the Loffa Hien for Duda Shin, a Kaishid, Rodianu, or a thief Halad and Fark for Duda, because they chalked them all lesh. The Taki of the year, O'Sullivan, because they brush your free, Juggus, a Justin Slash Kimmer Doi, Janta and Shin, because you get Balasega, Yanu Freed, Ollscoil Uladh, and Darshin, a Gridjum, Janta Gamoy, Hunchella for Conall, Katja Mogaji and Thief and Fark, Actual. And Niasker and Chin own free and Giri and Dalla Wallachar or an Lan Khuli at our Ollscoil. Well, Carhaleshinish Fitzpatrick on the watching ye Jack Fijian La reached. Momentum Muggers and Lewis of Yaku and St. Cluiche Shin stop your 5 PS. Paddy McDermott, the Giri Chin, a Carlesh reached like Birch. A torture rain and all McDermott and Kitdog, August Shell of Caoin, Geru and Chin, Kevin O'Sullivan. Nalawa, Ligan Sheas and Shin, because it torch Jesh, Ollscoil Uladh Brishoma, Puncha Adrahu. That's Kid, couple of score. Kid scored ain't the Kenyarachan St. Clair Shaw. Ollscoil Uladh. Because an Erid Spas Akuins and Teeve shot and Fark Dock Redged it. He the Curran Will, the Shell of Saku Hian, because. And look, Taki after a Gimpy or her Bruceus. Yanu Charlie Diamond Farbalaha agus ag teachtas te ón scíochanna tar Argo Ellis Lubo Harton sin at Canavan agus níhain sin kick-sear níorí sin agus Diamond agus sin pointseat an céad scaif watch ag Charlie Diamond ar an cetáil faoin seastain an seo agus coolington scaihan sin ó Farbalaha. Well, Ahru Wine Janta, a Ollscoil Uladh and Shin, if Fiha Daw, agus Carre, Mar Ahru, Danny Fullerton, Farna Carragamora, and Chiron, Chactas Chat, and Adge, Far Triliac, Shin Kieran Dealey, the Gamoktama, Huggis, well, Costa Ura, Chactas Chat, Danny Fullerton, Huggis Hien, Ega Inson Commentator Skaji Shaw, Fada reached to Magalarna Páirc. Shin Lawa in the Carhalea Shuggers, Harvey Clistier reached the Ollscoil Mhá Nuad. Jantica Fear Wine, Chin, a Gluck Killian and Kunshin, a Ficus. Ronan Malin, a Chactas Chahanchin, August Nihe Ran Tihan, a Chactas Chahanaj, Cavan O'Sullivan, August O'Sullivan. Farney here, V. A Gamoktamaho number Chinchin, August Bedger. Couple of man cook Jernahan Shin, the leg and shees. Okay, he and a Vesasta. The Chunnacher Sigerson or Kursi. Jack Freeze Lar reached at Ollscoil Mhá Nuad, Jesh Gloro, and Air Shuggers Colin Walchik, Brew Freeze and Lar. The Chunto is Jata Free and a Gary Spas, and Doris Oshgood Staw, he and Miss Vager, T. Vellard and Farkanish. The Kinsler Filer and T. Shot and Fark, got to. Although agus Steve Donaghy and ye Jenna go white chalked them all on a balash in a gridjum. Mullin Shuggers Paddy McDermott Ruher Janta Frian and Ish
Frian agus pass Inta tugag Frian as Jahan sin. Is a Grohlú hard a reached. Catch a mark of Frian a reached. Schultes Jag go Larna Páirc acu. A handinne chuna leithróide golú inis Paddy McDermott. Curtis Jadron McPhillips agus Fitzpatrick inis and Fedger leis iad a chur score is Fedger agus a reached. Foignach I chur an dinne Carter an leithróid ag Grohlú hart agus an dinne ag teacht fríd ag a bhhaimiid ceart hon Ollscoil Mhá Nuad a chur Culín Jeg an seo a chláir score. Agus a híana a ní mar sin de ag Ollscoil Uladh. Seolta má a rís go Larna Páirc agus na láhfuil leis áitiúil Ollscoil Mhá Nuad ag deanna go fíorhhaid nó hiú seileadh Larna Páirc de. Tá siad ar an ruthar hantasí a ríist scór eile díorthú chutha isteach a ríist I dró Sean Leach. Agus an sin ag Grohlú hard agus bhfuil an deis seo caiilte acu caiilte túsach ar a rís leis agus Colin Walsh far as Caoin I gimmert leis na sinseir I deanna go mhaid a má go Luke Killian. Tagann siad fríd an lá ríist agus de seala acu agus caiilte go dear a sealamh caiilte agus frostrathes de bhair sin agus é tugtha ráist agus tagann siad gurú deis glórhhar a teacht fríd acu an sin. Agus Sean Green Ladrocht agus innig teacht fríd ar an leithróid de gra caiilte aige agus Fitzpatrick an eisiau chur brú ar olú teacht amach ar an leithróid Charlie Diamond deanna go mhaid. Marianna McGill fásta Steve Donaghy agus well ní go raibh innig go bhfeiceann Rory Canavan Cailú shelf na leithróide deanta aige fáilte ráist aige agus tá McGill sin an takeíocht a thuirt seolta is de past an Sky fáilte Caithí Manúd díal eile seo. Oisín McCann ar an ceadach agus Oisín McCann den dar na thuair in an dar na leathanis agus pointe den Sky fáilte aige far mór Larna Páirc. Ja, funte adrú mar sinnde a hangete den immert táhachta agus cinne na chaná inis in san darna le Fitzpatrick a bhí go fíorhhaid in san darna le hanis Ruthar agus Lewis gur leis agus Paddy McDermott mar a ghéarna in san darna le an rud dearna ag ligand Ollscoil Mhá Nuad síos agus iad a géirí scór na amsú díar a go dearú Galore Shalavaku agus caiise iad a cruignú chutha maithe dró rion tíhan ag smuoine faduda Tráchtaire ráist an deis sin tugaí an eisiau agus chutha isteach ó Rory Kinsella agus a maithe ar fóraí agus galore den immert acu ag teacht an tosaí ach na hiarachtaí sin tá siad fíorheachar Rory Kinsella thar a bheith crin de gra ach an cion sin a go maithe ar fóraí agus deis sin is ag Ollscoil Uladh airthe a dhéanamh. Emmett McGee far imrion le clán éireann in ardmhaithe ag teacht isteach. Agus sílam gur Peter Óg McCartan far ar go le cíaran an te gimeacht amach ón immert. Cleiste thar a bheith cleiste sin ó Rory McGeehan Má hensin spás agus seileadh a chuine an kick amá sin agus an darna leathan seo ag deanú an damaiste Largo Ellis a gcónaí ar fáil a gcónaí an mar ré an seileadh iompar an tosaí McCaffrey rás go Largo Ellis agus Oisín McCann far a fuair jaaf buint sin san darna lea far chuile chláthair seileadh coníonn sin ag McCaffrey céad úr deisiad Emmett McGee seileadh fáil agus caiise bheith curama leis agus olú curama leis mar teag an Ollscoil Mhá Nuad go caiisiad seileadh fáil aráist blúchar ar an leithróid caiisiad golsatóir agus tá sin deanta go mhaid acu Ollscoil Uladh Emmett McGee seileadh a coinneal Roy McGeehan far Leathcheannais ní bhainán
agus Páirc Sky Janta agus Seolta tíirechas te I gláha Dara Canavan a bhí an Mhuiarcíhan in Spás agus Canavan a ríist an skill dóithe agus in teacht an tosaí agus trúras tí hartar é gcórtaithe in san iarach sin agus bhfuil le seachtain gol Páineal láidir tá dí an seo mar imró pecu suas builí agus ag teitm an talamhan sin mar tá Dara Canavan Bei Baidal Panstúr Ollscoil Uladh Argilach na bhfuilach seachtain gol acu go dtí an Cluiche Ceannis go bé ar an a Chríitníon tá Ollscoil Chaharhhaile Clia Fríd go dtí an Cluiche Ceannis sin iad fearra is te tá méid deanú ar an darna leat an Cluiche seo le fáile má cé bheits leo Idralí gan seachtaine neart cluiche imartha ag na himróí go hairithe na himróí idir chundé le rinn seachtaí anuas dé seacu an deir seachtaí seo agus sason in tin trein náisiúnta agus dé seacu teacht arás hacu hían má bhain siad fríd ag an Cluiche Ceannis an seo agus sean Leathcheannais teacht amach an sin fanne Ollscoil Mhá Nuad agus Leathcheannais in Sara iirecht an seo agus Cluiche go leor Baidal agus in cinneú ghlacu chun Ruí Canavan a ghlacu mahón immertin sin agus bhfuil tá fuinte antarthu níl mór na gáil trí womaite dám chuú an seo ag dearú an darna lehan seo cin seo seoltas teach Ben McCarn agus an cin seo tíara a mí ar an lína daithar a chuig Chríitnithe go slachtúir agus an trí fuinte agus sin barna is dóithe ní comporda ach barhhaid sin na fuinte ag a fuinte seo den Cluiche agus well cool agus scór táhachta agus mór de dhéhanis na Ollscoil Mhá Nuad má tá siad hon freagra bí a bheith acu ar áitin san Cluiche Ceannis ach sealamh caiilte acu ag pointe meastal cinneach an sin tógaí Ollscoil Uladh a an dé sinis na bommtí agus na secondí sin a chu amach hón clog Paul Flúnar á láfa an golar á leis ní tí gurí go mé imróí ar an talú agus Ronan Boylan sin ar á leis golar áile cuasaí Ollscoil Mhá Nuad gol sa tóra an léthráid agus caiise sin anú inis tegann siad ghfuil sealamh luachhuir agus luas ag lár go bhfuil a ríist chuthaiste i láha Conall Cois agus neart Spás be si gurí seo Chríitniú chun sé dro McCann pás eile a deanta acu McCann ar éist agus caiilte ag go dearú an jiglof a dórna chuir leis chuthaiste dórn chutha leis an trasna an is ag Danny Fullerton agus well tá ag deanú beidir go bheici sé sin Ollscoil Uladh Fríd go dtí an Cluiche Ceannis ceithre fuinte inis adrathú Danny Fullerton a bhíonn sin ag dearú an lé an cin sin agus tíróin a bhíon ag dearú á sin McCann is te go láha Danny Fullerton ceile clochar ag cua brún sin leis a carrag mhór rud na bhecinn tú go rohannic ach tarlaíonn sé Sealamh hí de táhachta ón cice má seo inis Cian Burke agus tuige sé híon Birchestí agus Ollscoil Uladh sásta legan stoibh sealamh a bheith acu agus ag tiitmiste agus be sé gurí an duine chuiriste i grí lár na chuaille inis agus gan legan deisir bíd Ollscoil Mhá Nuad coolla bheith acu chuiriste ag sin na solahhain inis agus ag tiitmiste ar am na carna go an duine gol fan a honne agus an cunseog prabu is te fáin sin na gcóin fréin an is ag tiontu is te hanis Conall Casey leis níar seo blochail teantar Casey agus well har a bheith contaite an cun sin ag prabu is te ar am na carna Casey an sin agus a gurí an íarach sin heolú is te raithid siad fan a honne rééis tá ag deanú Ollscoil Uladh agus a an duine is tí hart fan dí acu sin Curha má haríist drá Sullivan sin Sullivan chuir sé an cunseás te haríist dórn chutha leis is tehan sin deis ríist beidir ag Casey ní hé buint sin agus sin gur Ben McCarn antá agus sásta é chur áitir bí go fuinte seo agus tí a láha agus deanta go máid is teach gláha Ollscoil Uladh ag breisiú má go gasta agus a an duine ag tí bheile an Páirc an is Charlie Diamond feidir le Charlie Diamond sealamh ail agus Paul Flúnar á le himmarteráid Curthas te agus Chríitnithe thar an trasna an sin agus sin arachas agus nás curtha leis an íarach sin agus iad ag brúthán tosaí agus tá méid deanú an sin
go galore bedger janta ag Ollscoil Uladh agus Iantaíon an lucht fécin a leom Marta Shiatsan sásta go na carnaí agus Ryan Walla Paul Falloon and sin agus well sásta another Jerry a headú an seo agus is Ollscoil Uladh a bheits a golastea he Cluiche canis Cornvic higur a gun seachtain éidirlí iad a tóirte inis ar Ollscoil Caharhhaile Clia atá an Hanafian an Cluiche seo in Inniskeen in Muinnehan an ainiún canéalathe Drohamshire Gí agus farhan an Chaspan dis pella ón na Micléin ón dáchalaiste an seo a thug saríireacht an seo ins na canéalathe an seo annacht ach ag jeru an chúla rinne differ a fuair ná Lochlan in san céad le agus an sin Oisin McCann a hanagama le jafuinte in san darna le agus a dascail an bharna sin agus a chunneagáil an spáis sin a bhíh fáscail suas sa rihan am in san darna le do Ollscoil Uladh ar an differ ar fad. Ollscoil Mhá Nuad a bheits brasásta leis an teaspintas a thug siad pointe dhéag agus culín déag fáte acusin in san Cluiche Leathcheannais seo. Ach Ollscoil Uladh agus go háideas láfa fecin muidéadsan in san Cluiche Ceannais Cornvic higur a gun seachtain. An scóir Jerry an seo ó Inniskeen Ollscoil Mhá Nuad culín déag ach butchery na hithe annacht le cúil agus 3 pointe dhéag na Ollscoil Uladh. Han agus in san Conall leis tuairthaí fan íra seo Master Úl bhíonna thuirí cinsala agus citegan nach mé mar sin deanta go fíorhaithe gurí cinsala agus cooling galant a fáin caffrey brúfríd agus pás churthas deachan sin ach Jackar se le Conall ar íist cos agus níra seo churthas de agus críne agus lachhar a Conor cos Ní shelf a hórteiste de Kevin O'Sullivan agus O'Sullivan leis an íarach seo agus sin culling den Skyhin sin agus cóscóir amsú I géirí cool bedger Jesh agus gramú chartas de agus ruí cinsla tiitimán talú láh chutha leis dorn chutha leis agus iad a cóscóir an seo agus briste agus Jesh Calvin Sullivan a ríist pas gur hamadro Luke Killian agus Luke Killian ar an cetág agus seoltas de agus bogan siad pointe hantas Paddy McDermott ag deanú na méidir an sin agus inis Jesh ag fríon ar an cetág agus scórt an Skyhin sin ó an fríon an mí ar an cetág agus pás aonta deantain sin ag Lochlan tá Jack Fries Larna Park a Chagwell Cutcheach Lochlan go fáile gáil ná Lochlan is an íarach seo seoltas de agus cool fáite ag ná Lochlan an pass a hort agus iireachtas de agus iireacht an is Ben McCarran Bull McCarran an cúile tagan teama momentteach nuas agus an lehanúach ar acuún san Cluiche seach fragra an seo Ollscoil Mhá Nuad agus é seoltas de agus curtha thar an trasná agus sin Canavan nation íireach seo Canavan a toirtfí íireacht agus seoltas de a maithar fóríl agus well Oisin McCann sin Mhá Nuad ag deanna go maihan stop a chuir leis an ruúthar teantaíon séiste ar an cetág agus é 3 metras na cúil Oisin McCann agus cudín galanta é rochlú hard ag brúfrí de ríis a tá sílan Ben McCarran agus Chagwell deanta leis an cetág scoil siús as a chóir sin Conor Cush leis Lochlan an Grattan sé íra tugad de pass agus teanna an cúlbair cían bort agus gur teanta tearí ar an cetág agus a glúbú hart an seo agus a críicnú an íireach sin agus an Gluiseach sin farach ar tús leis na sin O'Sullivan agus Mhá Nuad takeíocht ar fáil agus sin dar Canavan ag tiontu is de ag rochlún cem óháin agus an íireach sin críicní harant a críicnú le scórna Fitzpatrick ríis ag deanna go fíorháid agus ag brúfríd ríis Colin Walsh seoltas de agus sin scóir an Skyhin is ag bháin sin a Canavan agus níháin sin kicsaí ar níirí sin agus Diamond agus sin pointseat an céad skyfhaite ag Charlie Diamond ar an cetáil Curtis Jadron McPhillips agus Fitzpatrick inis an féidir leis iad a chur scór is féidir agus a ríis díal le seo Oisin McCann ar an cetág agus Oisin McCann den darna thuair in san darna leathanis agus pointe den Skyhin pás eile a deanta acu McCann ar éist agus caiide ag dearú an jiglofa dorna chuir leis churthas de dorn churtha leis thar an trasna sin na gcóin fréin an is ag tiontu is deachanis Conor Casey leis níireach seo blochail deantar Casey agus